จะซิวdi nam mota gak tuan chuan nam mota gak tuanเขาเรียกกะตุนตามันตุนบ้าเลือดสักแลบลงมาปอนยองมีหลวดเงเดบ้าใบAmejiwo potongan udi ca sesetenah piraga tuan cuanya ke baju anak pada ye ba ca untuk tuai kemne ya untuk anak-anak je cowok kalau siapa silok kemne kulau yo kalau gak tuan rapi ba jenago gak tu cowok silok bago kalau do sengaja gak tuan bi awan ca sesausa gak tu peit klabi loi usak ca signal klabi lah tisik ing bi biaya ba bi usak dia ca si masalah para ye ba ca si fasilitas untuk tetuai untuk anak-anak ji ba udi tuai kemne dia awak kau kelas apa kau nek keluar usok mako na wabi ba kau kami agak tuang le taman tuan pet tu kudo ba boy ca tu gomong ba nyepek nak sadi potongannya kudo ya nembah nu pinging kudo nu kudo lalau ko le di na taman ba kudo nu lalau nembah nu pinging na ko te cuma ada lapu taman ba nembah merek taman ba nembah nu gege kudo potongannya nembah nu ige pinging nu kudo lalau ko le di na taman suong lo jiwa ngusok ba semua lian bujang alba bimnya kabedo bimnya kutu bis nupa kutu bi bersih dah payo tu dah haudi tinggal di jemago di codi lo jenago bis nupa tu kutu dah mujang bujang semua lian rajin hamet coa nunya baik-baik tak keliau dia bibit tambun sampai dah coa dia memang jiwa-jiwa ngusak min itu fasilitas dah si taman baik arah kersa soy pengen dalu kan usak lapu taman usak merek taman ba pirempe ati si keing semean no dia usah bi cuakเลยยา no คูโลจีโวยา no ดีจังซิaturan no dia cencu mata dia ngan do ngan mata keluar mau disutai mau dicana kamlia mau dicana kamlia cau di musak dia udah mun di kamlia dicana kamlia bae lo musak cencu bae mata keluar mau disutai cau di kamlia dah cau di musak dia coba cana kamlia bahkan lihat menikmati fasilitas dia coba bodong sama ada bodong untuk anak-anak di kamne awak ke kelai keburau musak yo coba merek tamuan tulisan ban lawat we ke bodong dah jangan ada potongan udi canya nam no dah canya nam maju be di mana macam maju be di mana pemerintah camlon di camna melalui fasilitas udi ada cam maju min lu itu nusak bodong sesi cana kam dia baik tangannya ya gatal tangi lo nusak woi jiwa janu jiwa janu dia bodong sesi udi cancuk be matai kalau uang udi mau disutai cana kam dia cegau dengan nusak ui udi